Akariba kaunti ya Tharaka Nithi nibonenie gukenera mpumi cha kambuni imwe ya uthuthuria iria igwetete ngavana wa kaunti watongeretie kiri uriti ngugi rutere rwa Mount Kenya kiri mpumi cha kambuni ya Timely Kenya ichikite ngavana Njuki ari namba 3 kiri mangavana Kenya nawe ngavana Kawira ari kanyene ka 41 na 8 rutere rwa Mount Kenya. Kumania na uthuthuria buria burarekererwe ntuku ya iguru ni kambuni ya uthuthuria ya Timely Kenya na yonania ati ngavana Muthomi Njuki niwe ngavana uria utongerete kiri uriti bwa ngugi kiri kaunti cha Mount Kenya na wa 3 nthigurune yonthe na ndi akariba chuka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bamukirite untu bubu na nkero na kuonania gikeno kiao na kumuria ete na mbere na ngugi yawe injega na kinya kurikia ngugi yawe guntu kuria gutiratongithwa na gintu kira nkienda kumwira ati keganire no gwakari ni aukiririe meciria mae iguru ri ogu gwekarikite ni kenda aombe gutethia mwingi na aombe go improve mauntu mangi mama kuoneka still matema rikiru particularly street taimwe ya chuka guntu tanabwa bandage ya na ofisi ya CDF na ofisi ya MP mheshimiwa Pato kwena area ria ustima ni jiaurire street light ona njira ino jia kibumbu gwitia na guntu kungi kwingi ni jiaurire kwogu ni araithirie untu na njira ingi na thoko eno ya chuka eno ndiri thaa ino ethagwa ina kathina kamwe particularly magita makwaura na bande eno ya nja ndikuraga muno na antu babe ko bagatuka batumba kurutira ira uku kwogu na untu no raithirie otherwise ngai alo kurathima Muthomi na kinyere gwo kinyite tukaigwa twena gikeno kinene muno nundu wa Muthomi Njuki kuma warira twambiririe kumuthura ari MP twetania nake o agiturutagira wira na wira mwega muno na njire bandu bange agitutetheria undu tukona mundu ungi ta Muthomi Njuki no mbuge no wega muno nundu akwaria investigation ino Muthomi Njuki ndera maendeleo mawe namo na tongere kambachare muno ka chukuru Akaribaba ibetete na mbere na gutaririria ngugi iria ngavana Njuki athithitie kumabigwa twa muthurire guku ngavana uria warutite nagarurite Tharaka Nithi na ogunjigwa ri report ya mate no namba 1 wa Mount Kenya region ona nikangona kama ari masereto mo ni kuga ogu Muthomi Njuki wira warutite wira wake ni onanitie atutumira thokia kirasa tuja tukenete muno turi akatwikaritie tukeuchaga nebo turutaga mutu na nebo tukenagira nuntu wa kuruta mutu ni baugite kinya enda gite kingi kithurano kizite bo bari tayari kumwakura ende nwenge tukamunenkera gite kingi tigakiuga nakio tumongerere gite kiria kenda nikio tukamunenkera na leso no tore tule bantu mawe na tuyo riu ne twegua twe antu Tharaka Nithi tukenete muno na ne tuga riu bau anagalo enge ne tukumucereria